bro, ni jersey apa? Terima kasih. Ni jersey siapa? Jersey Sunderland away tahun 2007-2008. Kenapa pilih Jonny Evans? Ya, kenapa pilih Jonny Evans? Ya, sebab dia adalah player favourite saya ya. Yang bermain di Manchester United. Dan masa ni dia loan dekat Sunderland. Maksudnya bro fans MU lah. Yes, betul. Tapi kenapa pilih beli jersey Sunderland? Sebab bagi saya jersey ni jersey yang cukup rare dekat Malaysia, susah nak jumpa. Oh yelah, susah Sunderland. Betul. So kalau kita tengok jersey-jersey yang dekat sini Malaysia ni banyak jersey yang tim-tim MU, elite. Yes, MU jersey, Arsenal. So kita nak cari jersey yang rare. Okay. Tapi tahun ni tahu tak, kenal tak siapa manager dia? MU Tak, Sunderland. Sunderland. Nama sana saya tak tahu. Ex-MU ke? Ya. Saya ingatkan yes, dia punya manager tu manager biasa-biasa je. Oh yeah. Okay, saya bagi clue lah. Manager tu ex-MU tapi dia pakai nombor 16 time dia main MU dulu lah. Come on, fan MU. Alamak, saya tak ingat lah. Partnership dengan Spurs. Spurs aduh, saya pun lupa. Oh yeah, aduh. Roy Keane. Yes, apa nama dia? Aduh, lupa. Tu legend juga tu. Tu kalau zaman-zaman dulu maybe sebab bro muda lagi kot. Okay, saya lahir 2000. Oh, patut lah. Sebab time travel dia captain. Tak cukup legend lagi. So, your favourite MU player? Favourite player kalau sekarang saya suka apa nama dia yang player muda tu, Ahmad Diallo. Yes, Ahmad. Yang dulu-dulu Kalau dulu saya suka Ryan Giggs. Yes. Oh, Ray tak sebut nama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tu saya suka time dekat Real Madrid je. Okay. Thank you bro. Okay. Tapi pelik lah, sponsor ni bukan sponsor dia lain ke? Ya, sepatutnya sponsor dia adalah Body Sport. Body Sport tu judi. So saya ambil keputusan nak tukar sponsor ni. Jadi warranty ni DVD ni tak silap saya adalah ke dealership. Kira syariah compliance lah. Ya, betul. Okay. Sebab kadang-kadang saya nak bawa pergi masjid kan. So power lah bro. nak cantik lah, orang kata ada sponsor judi ke casino ke kan. So nampak lah dia punya ni. Ni kira halal lah ni. Ya, halal. Ni cari makanan halal ke mana ni? Okay bro, thank you. Okay. Alright. Sama.